Keika banjian nang ni syakmat hapo kari Syria. Hadin baka kanhon rebels klayo ban kini iya kabor sensyar. Petkrat u Presiden Bashar al-Assad syapo kari Russia. Kapratarik u benai Desember jung usnam arajar arpsau. Kandai kasnam baki kanhon rebels haka jingelam. Jungka Islamic Hayat Tahrir al-Sham. Kinto badbu sunon haka history. Jongka jingyat lenti jongki hapo kari Syria namar ka jingla jongki banyo ban kini no sendon iya kabor sensyar jong u Bashar al-Assad kum u Presiden bakadu haka jing sensyar haka pateng jongka yeng kasem jongo haba pai kendiat syapangka history jong kari Syria ka jingyo ban sensyar jongka family u Bashar al-Assad ya kari Syria kaba kilakot ka sensyar bat hapo jung katay kare kalak kenjo syaka san post nem hadin ka kanhon rebels klayo ban kinino iya ka bor sensyar menta ka step jung ka kandai tarik om tang kata ka jingyale jung ki babun ki kanhon senrop ban persyang ban penklem no iya ka bor sensyar jung Bashar al-Assad kala beteng katlais nem kenti ta thadu menta hakaba kalami katma po yang kabasyir khaiba hapo kare Syria Kamtam haus nam arajar katwe kabalawan ra iya ka jingyap kababun pa nakalyang kiriu pajba bat nakalyang ka kanhon rebels hakatay kasnam dey hakatayo balala baka kanhon rebels kalas dangbyang iya kikam jongka panyale persya iya kabor sipay jong al-Assad kabalane tang syetiyo tam hadu menin kasngi badday hadin ka jinglek tur kabaning kongbyang jongka kanhon rebels hapo kanong ba Aleppo kapalawan ra iya ka jinge siat kabasyir khaiba hapdeng ki sipay kare Syria bat ka kanhon rebels pose ki sipay kimla ban kerdas lem kabalawan ra baki sipay ki hap ban surrender no yala de hapo jong ka kanhon rebels iya kanong ba Aleppo hadin baka kanhon rebels kalayo ban kini iya kanong ba Aleppo kalayo ban penherkrat iya ki sipay kare Syria sa napo kanong ba hama bat hadin kanong ba hama kilalek bantur sa syapo kanong ba dara hang tayro dakabasuk ka kanhon rebels kalap penhagrat ya kisipay u Bashar al-Assad bat ka jingtmu kabak kadue kalong ban yorong bat ban kinino sendon saya kanong ba Damascus kabadai kanong ba bakong santam jongkri Syria hi barok kawe kabadai artat ka jaka trekam jong Presiden Dainadu ka janmit jong kasngi sajan baki kanhon rebels kilas dan bantur syapo kanong ba Damascus kabala panlong ya Bashar al-Assad patia kayeng kasem jong hi barok kawe bau haban petkrat bat i jendat no iya kakam kum u Presiden kari Syria namar ka jingting nakamta ka jingim balada lap katay ka kanhon rebels utip syai bakin amap dalele ruem yau padia kayeng kasem jungo hakba layatu badang step menta ka step jongka kandai tarik ula herkrat no daka aeroplane jungo kaba ujupunon kam haba ule jinglek kamtam syabar nala ka jongkari haswa baka kanhon rebels kan yorung hapo ka office trikam jungo ula deb ban pet lupa badaka basuk ka kanhon rebels kalayo ban penher iya kalama saurong jongka kum kalama kabat thamai hapo jongkari Syria bat latar lut ya kidur kidar jong Presiden Bashar al-Assad kabak khamsngo thanda kalong bakumno kathadu bandayo kini sendon ya kanong ba bakongsan om syamladon kano ka jingele kani kalapau syairu batharai wat kabor kisipay kilanga iya karukom longnong yalam jong Bashar al-Assad nakalyang Prime Minister kari Syria dakabasuk ula pandem yalade bat ba ukloy ban ya trekam bat kano ka kanhon thamai kaban yalam ya kabor sensyar ka jingkli menta kalong ba mano ban long taw nong yalam ya kari Syria hi barok kawe namar kibabun ki kanhon kibala yasno kti bat katay ka kanhon rebels lahato kan betnem kumno ban peniat ya kikam kamtam kumno ban jit ya nong yalam bakli do jongka ban yalam
bat uban long unong pej bat unong sensyar yakri Syria. Haba persang banwat jingtip kaba kambenya Bashar Bashar al-Assad bat kayeng kasem jungu kila petkrat layo jingtip bahaka step shiteng senya mentakasngi kalingsun jong Bashar al-Assad kalahiar haki benta jungka Moskow kabaha papo karir Russia ngin sanang yai pentip syusyu yak kaban mi nang ne syakmat kamtam hapo jong ketei karir Russia.